Mijao, 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 1-2 akcije, Zimbabwe, ozbiljan krimo se, ovo je nevidovica, scout. Sa mladim Menkom. Evo, sada smo vidjeli šta ima, sada je negdje oko 11:20. Pauk nam je uzeo auto za malo, bila je frka totalna. Mogli smo da zapalimo što pre iz ovoga ludog grada. Ovo je gondola, je li tako? Ovo sam bio kad se otvorila, jebat. Naravno, evo, grad duhova, Novi Sad, nema živog kjera na ulici. Onda ne vidim, vrati, ovdje je bolje u Bajmoku. Vidio sam sneg u maju. Sad, Zimbabwe, vidio sam sneg u maju, Au Severina, Nisam spao u Severina i eto što bi rekao Splića, kaže Severina, ti si otišla, kaže ovaj. Slušaj, sa ovoga, kako se zoveš te? Kralj Bakrana, sakupljača baklja. Da, baklja. Živog kjer nema u Novom Sadu, najgori grad na svijetu, majke. Taka selendra. Mrtav.